chỉ bay u lệ tuân trùm chu Redmi 12C tui tla hlum washing machine an lo suwa rei deuh hlek minute nga vel an sum man ani awm e chu tiang ang chu an ron da det thimak ani a ti chuan kan han siam a servicing te kan han ti a power IC kan thlak nu a display khat an nung mai ma se display a dik thei lo a trial tatlata ti chuan line kan han chui nu a CPU atanga chuak fu lo ani kha kan han mua ti chuan stencil te kan han le ti khian CPU rebol turin kan han in buat saya ti chuan CPU chu uluk deuhin kan han thlona hemi CPU hi apoi mo em phone nun na hnar ber ania IC lian ber hi tongpong rebol chi ngot ani lo ha experience nei expert tan lo chuan a phone hi ti thi der thei ani engma lo maya chhuat theina nia chu phang chuan film khur le uluk taka khoi ngai ania ti khian kan han rebol zota a ti chuan CPU chu kan han vu a kan han test don ani ti chuan kan han test ta sir power button a khian kan han meta maro chu nung thei ta ho lo maya power button khi a chia ani mela wak lo tlat mai ti chuan battery te lo ni ta kan han tia charger kan han vu a charger kan han vu ero chuan charge ki chu lo kala ti khian MI logo khi alanga ti khian ama chuan aron lan zo a khian battery percentage alan hun o manga khian arang ta vek thina awa in a screen zong a khian rong sen le pol hian arang de khat chuka o khi tuna chuan ti khian battery charge khi aron lang ta ne percentage zata khi ti khian aron display dik to ta a CPU kan rebol khan atha tina anita ni ti chuan kimi an ron start up a kimi in startup zo khian second logo aron lang lenga ti chuan MI kimi o MI ti chin kha chu adik pa ngai na lang thin ani ti chuan kimi second logo aron langa kimi zo chia aron in start tura khian aleman lang tura khan atrial ta vek thin ani chu power kan han on ati khian adik nge dik lo ti akha kan han check chiang don ani ti chuan nijin kan soyang khan CPU rebol hi hau taka film kurangai em mai ani ola khi ti khian aron display dik to ta ni ma chuan khami kha display loin arang wa khani tuna chuan ki alang thei ta a CPU kan rebol kha adik tina anita a chuan rei lo te khi kan han nga ka problem eng ma lova touch kan han te sa touch sa thavek boka function dik vek boka rang kha to lo ani a mu thei to ni ama arang eng ma mu thei lo kha thata a ti chuan power button kha kan han check le dona hilai asir me na khi achiani kha kan ring masa a maro chu khilai button khi kan han check a alo la thavek a bot lama khian alo chia ani mela ti chuan a bot khi kan han check la khi lai pin nuami ber khi power supply line ani a khi ta khian supply kan muta lo ani chuan borneo kan han ena engtin nge akal dan ti akha kan han ena circuit kaldan akha ti khian kimi line kaldan ang khian multimeter nen kan han chui le a chuta kan mu chu khi khilai asira khian resistor alo oma kimi a khian supply kha kal tlang lo alo ni a bota khian chu
luk devin multimeter nen kan han te ati hian en len na in han en tailak hi lai chunga resistor om khi a thalo a chiani tu na kan ko lai khi a khian akal tlang lo ani kimi khi kan han thakanga thlang na kan han songa okay tu na ka ko lai khi test point ani a test point atang khian kan han te a ti chuan test point atanga resistor kele lam kan han te khian a bip va ta a kimi a khian a bip va a atha a amaro chu a le lam kan ti le khian a bip ta lo ni chu mem zia chu hilai resistor a khi achia ti na ni ta a thak na tur kan zonga ti chuan kan test le don ani khian resistor chu kan han thlak ta a adik nge dik lo ti a kha kan han test le don ani resistor kan thlak a power button kan han met chin don ani power button chu kan han met ta chin ati khian ngor ta data maro chu display om lawa display LCD connector hi kan lo vuang at lawa ti chuan abul atangin kan ti thale do ni nung dat si khan engma display lawa kan han vuang at thanga kan ti thale do ni kan met le wang phanga aron nung ta a adik ta tikhi chuan MI logo aron langa power button po a uak to tina ani ta ni tikhian power kan han metaki power button me khian aron enga kan mele khian a thim le ani chumem zia chu power button khi dik takina uak to khi kan meta ron enga chuan kan han met lenga thim le a power button atangin a me en thei to a uak tha to tinani la thlir tu te kan lo me